muri Rayon Sport se nyuma yo gutwara CECAFA Kagame Cup bahagaze gute? Imyitozo yaratangiye AXEL muri Rayon bari babahaye akaruhuko uyu munsi mu masaha y'igitondo ubu ngubu bari mu myitozo nicyo navuga bari mu myitozo bariho barategura nyine by'umwihariko uyu mukino bafitanye na Mazare. Iyi Rayon rero nk'uko David asa nkaho yarabikomojeho mu kanya muri iki cyumweru ama ekipe menshi cyane yatangiye gahunda yo gutangira gutekereza uburyo abafana babona jezi ariko no kumurika imyenda izakoreshwa mu mwaka utaha w'imikino. Urebye rero iyi Rayon kuri uyu munsi ubundi amakuru yarahari yavugaga yuko kuri uyu munsi wa kabiri aribwo imyambaro by'umwihariko y'abakinnyi iyo igomba kuhagera itangazwa. Urumva yego kuko yo ngo byabaye ngombwa ko iza mu ndege tazaza n'ubwato kuko ngo biratinda. Ubwo rero nyambaro ya Jairuti kuri uyu mukino nabonye Jairuti yarakoreye Simba tujeze twiza pe nizeye ko n'utwariyo tuzaba tungiye na jezi ngo ni nziza kagezi ka Simba barakabonye ngaho mukiti cyane cyane. Kuri uyu mukino rero ngo rwose abareyo bashobora kuzerekana umwambaro wabo mushya bazakoresha mu mwaka utaha w'imikino home kits na away kits. Jezi bakunze kwerekana eshatu nyine. Ubwo rero nicyo SKFM yayatumiye Murenza Budara yego yavuze yuko nko kuwa kane bazerekana imyenda ku mugaragaro nyine ku bya bindi bakobwa nyine bayambara bakora photoshoot. Ariko amakipe yacu atina nayo kwerekana jezi rero no umuco akwiriye kwiga nawo nuvuga ngo bataranoza neza. Nuvuga ngo wakabaye ujya muri pre-season already ubundi Rayon Day ari ikintu zino kipe zo muri Tanzania zikora zirekura jezi imbere y'aya zizi za Simba Day na za Yanga Day, hanyuma jezi wenda bakongeraho amafaranga make aho bati wenda niba jezi isanzwe igura 17,000 bahita bavuga ati jezi iragura 25 kwinjira muri stade ni free ku muntu wambaye jezi ya sezo ihari. Nabonye banazigurishiriza hanze ya stade Tanzania kugira ngo utazane excuse wora kuvuga ati jezi irigura 17 kwinjira muri stade uyu munsi ni ukuba wambaye jezi nshyashya. Jezi bagahita yizamura bakayigira 25. Atuvuze ubwo ikindi muri Rayon nyine abantu barabikurikiye ku munsi w'ejo ni umukinnyi nyine mushya of course ekipe ya Rayon Sport agombaga kongera muri squad yabo akaza gufasha Charles Chuplaoun umudefenseur rero w'umunyakote d'Ivoire witwa Mohamed Wataha yaciye mu ekipe ya Wydad muri Simba yarahakinnye muri Al Hilal ingi yo muri Sudani ikinira hano yarahakinnye Al Ain yayiciyemo. Al Ain yatwaye Champions League Asia yabanjirije izo Arahiri twaye igihe yatozwaga na Hernan Crespo inabamo wa mukinyi wabaye top scorer wa Shan ndetse na Merjure wa Shan ya 2020 Sofiane Rahim. Al Ain niyo muri Emirates Arabes nirazwi cyane tazumwe zabara. Ubwo rero aho hose yarahaciye Mohamed Watara nawe yagombaga kuza kongera imbaraga muri defense equipe ya Rayon Sport ari kwa Charles Chuplaoun. Murabizi ko na president ahangaha yari yabigarutseho byamaze iminsi bivugwa ko bashaka umukinnyi wo muri AXEL n'undi mukinnyi ukina hagati na rutayizamu kandi ngo birarangira n'icyumweru babazanye abo ngabo kubera ko ngo kwandikisha abakinnyi muri CAF 15 15 kandi ni kuwa gatandatu. Urumva novuga ngo Rayon izajya gukina na Mazare ku cyumweru abakinnyi bose ifite gahunda yo kongeramo byarangiye. Ariko ngo yakanze kuri Musa Silengo bayica 200 iri gushaka gutanga tarari bayica 200 razibukira cyane. Urumva Simba yatanze 130 y'amadolari kurura mwasore kuri Musa Silengo ariko zimbira mu zifite basegeye na Musa Silengo kuri ziramande nabonye yabikomeye. Urumva koga rero babwira ati 130 ni muvuge muvuye aho amafaranga ni makeya nka Gor Mahia Simba mu buryo butabaho irabwira ngo amafaranga baganira ari Yanga byiwe amafaranga muvuga nibishoboka. Irabwira ngo amafaranga duhagarariraho ni 200,000 ni nabyo Rayon none ubwo rero kuri Rayon hagiyemo ikintu cyuko hari mu gufatanye bakora bagiranye kugira ngo Gor Mahia ize hano mu Rwanda bahereye kuri Rayon Day. Urabizi ko n'amakipe bari banaturanye muri iki gihe cya CECAFA kuganira byari byoroshye ariko Gor Mahia arabwira ngo twe dufite projet umukinnyi afite imyaka 23 aracyari mutoya twe turamushakamo amafaranga niba ikipe muturanye aho ngaho
cyangwa se mumaze iminsi murahurira muri shampiyona ekipe ya RAYON Ndurumani ifata umukino ukiri muto nkagira umugisha Claude ikagenda ikamugeza muri miliyoni 5 n'igice ku mukinnyi wakinaga aho ngaho mu Rwanda nawe ruba urwego ruri lokale nubwo ari abanyasudani. Twebwe natwe projet turimo yo kuzahuka no kongera kubona ubushobozi bw'amafaranga irimo ko abakinnyi bacu beza ari mpamvu natwe dushaka kwinjira muri politike nk'iriya ya RAYON Ndurumani yo kugira abakinnyi bato kandi b'abahanga dukuye mu mashuri hano muri Kenya ndetse no mu makipe y'abakiri batoya. Projet yacu ni uko abakinnyi tugomba kubakuramo amafaranga, niba mushaka muzane 200 by'amadolari. Ubu Rayon Sport rero yarebye ibona niba umunara kuri 200 kuri 30 biragoye ko mwazageraho mu kandi yanakubwiye ko 130 byasima babyanze. Ibyo bivuze ko bigoye no gushaka Erimereke rega nayo yiyongereye. Erega Erimereke yanabakuyemo Enoch Morrison. Enoch Morrison ni umunyagana wabaye MVP wa shampiyona Kenya umwaka ushize wakinaga Gor Mahia. Niwe Erimereke niwe yamuguze ariko yarasoje amasezerano. Erimereke rero diru yajyanye nuko bazishyura mu bipengere. Bazishyura igice nyine ntibishyurire rimwe mu mafaranga mu byiciro kugira ngo bumvikane umukinnyi ariko bo bakazanashyiraho adzone kuko kwishyura ibyo byiciro. Ndi nyuma Erimereke rwose ndamushaka muri shampiyona yo mu Rwanda no muhungu Muzosirengo ndamushaka muri shampiyona yo mu Rwanda garuke nuvuga ngo muri Erimereke yerekana urwego rw'abadefanse banza wumve nuvuga ngo bakina ku ruhande rw'iburyo ikintu cyarerega ruvuye ikintu gihari afasha abakinnyi babiri ubu turi kuvuga ko national ihamagarwa ari bo bazahamagarwa kuko nuvuga ngo uwo mwanya wo kuri kabiri undi muntu bahengeka ni Kavita kandi Kabange n'umukino national amaze iminsi ari Kagege niwe mwiza wari wari muri no minsi navuga ko wari wazamutse Ezekaza haduteye kuri kabiri Kabange Kavita urumva Kabange niwe mwiza abo bose triple K urumva abo bose uno mukinnyi yabatsinda igitego kandi aberetse ko ni umukinnyi w'umuhanga anabasuzuguye so urumva ko nawe aramusasha muri shampiyona rero byaba ari byiza gusa Erimereke iramuka imuguze Erimereke nayo yo kuza gutinya no muri no season Erimereke yubatse kipe izubakisha zirukanisha Dariko kandi yatomboye nabi. Erimereke iri mu nzira imwe na Power Dynamos bivuze ngo kai Power Dynamos ivuye mu matsinda nayo irifuza gusubira yanakire n'amafaranga menshi igurisha umutaramu w'umunyakenya yitwa Moses Shuma batsinda ibitego byinshi ubushize. Erimereke yaguze Enoch Morrison uyu mutaramu wakiniraga wari MVP wa shampiyona ya Kenya yanongeyemo umufiziko trainer w'ikipe nationale ya Madagascar wo gufasha Darikonovic aramutse yongeye guhusha kujya mu matsinda ni rwose mwitegure noza itangazo rimwirukanisha kuko Dariko natajya mu matsinda nta kindi kinazabwira yewe rego wibuke ko umwaka ushize nabwo habuze gato ngo umwaka ushize byaravuzwe ariko bamwe mu bayobozi baravuga ngo ikiza reka tubanze reka tumwongera ni mahirwe kuri Darikonovic rero iki ni cyo gihe nuvuga ngo iyo baguhaye ikipe nziza ubwo bigoye ko hari ikindi kintu waza kurenzaho kugira ngo uvuge ko umusaruro wabuze. Ubwo no kureba niba ugize abakinnyi beza baba bora nawe ugomba guhindura n'uburyo bw'imikino. Ira game style witwa Darikonovic hari ukuntu igora abakinnyi baba bora cyangwa se abakina umupira. Iyo ugukira muri style yo gukura umupira inyuma ujugunya ugaba ufite abakinnyi benshi bakina umupira abakina umupira baribura. Yes, hanyuma ubwo yire tugenda twisozaho rero ubwo abantu bari babonye ko nyine ganijuru yagize ikibazo kuri final aza no gusimbuzwa Fabrice ajyamo ko muri celebration baje bamutereye kugira ngo ajye mu ifoto y'igikombe cyane bari bamutereye mu maboko rwose shumbagira bona ko na abonye n'ifoto y'umugore we amucyura n'abana. Iby'amahire rero yaje kuca mu cyuma bukeye bwaho kwa gatandatu basanga nta kibazo gikomeye cyabayeho. Ni question rehabilitation gusa no kuvuga ngo kuruhuka akakora tuntu duke abaganga bamwereka nyine two kunonora imitsi neza n'iki akongera kamera neza cyane ariko hagataho uwitwa Alexandre uwitwa Fabrice na Zuber na option eshatu. Option ya mbere ni Fabrice nubwo ari umukino ukina muri AXEL ariko ashobora gukinishwa inyuma ku ruhande rw'ibumoso ni umukino ukoresha imoso. Option ya kabiri ni Alexandre wa mwana uvuye muri Espoir nawe ngo ni umukinnyi ufite talent exceptionnel. Hanyuma option ya gatatu ni Zuber ushobora kuza kubafasha ariko we akaza nka option ya gatatu. Zuber yaje anafite n'ikibazo cy'imvune nacyo kintu kiri kumugora ko yes atarajya ku rundi cyano bavuga ngo jezi z'abafana wajya mu mujyi ngo zirashize
bahita bavuga ngo zirarangiye. ubu Rayon yavuze amakipe yuko amakipe yacu ntabwo aramenya kwibrandinga izi bo nka jezi buriya nka Rayon Sport ahantu hose yakiniye yaba nko mu ntara na yose hagakwiye kuba hari nka timu ya Rayon kandi bafite jezi bafite tente bati umuntu ushaka jezi arayigura kuko hari nk'umuntu ukubwira ati ngende Rusizi mu bweyeye ntegereje wenda ko Rayon izaza mu mikino yenda na Espoir mu gihe yabiri mu cyiciro cya mbere mu gihe wagiye kwa Espoir wowe Matici nabo bashinzwe mobilisation mu bafana kuko abafana basa neza akazi kawe kari kugenda neza manura tente uvuga ati nube ari icyanga ukaba wayimujyaniyeyo wenda jezi niba yaguraga 17 Kigali basi yigira 19 kuko nawe ateze byaba bihenze ayigure ayigumane ariko ibintu byo ngo jezi ngo zizaza neza ubu bari nk'umuntu uzakuvuga ati nibaza bahinduye jezi akavuga ati ka jezi katwaye CECAFA nyene niko ndyamyeho wowe ntuzana indi jezi akavuga ati reka nizere ko batazahindura cyane urumva Jerutse iri guteganya gukora imyambaro 100,000 urumva ubwo nyine n'abafana bakabyungukiramo bakayigura muranabyibuka neza ko ariyo ifite uburenganzira iyo yonyine bwo kugurisha imyenda no mu bafana kandi nizere ko bazayishyira ku giciro gisanzwe kuko hari ukuntu usanga jezi ya Chelsea na Manchester iri kugura 15 ya Rayon ngo ni 25 ya maduplicate nyine nubu urabanza ukareba isoko muri Tanzania rero nk'abavugaga jezi ya Simba na Yanga nizo zihenze kurusha iz'amahanga yego niko bimeze ariko zigurwa iyo ari nko kuri Yanga de ariko rero wibuka ko nk'urugero nk'ubu niba jezi ya Simba bizisa iri kugura 35 muri Tanzania mu kwezi kwa 11 ukwezi kwa 12 izaragarutse kuri 25 kubera ko nyine iyo ikintu kikiri gishya kirahenda ariko nka jezi za sezo zishize muri Tanzania inabo bayiguhera 17 ya ubwo rero nico twaba atuvuze ubwo ikindi muri Rayon nyine abantu barabikurikiye ku munsi w'ejo ni umukinnyi nyine mushya of course ekipe ya Rayon Sport agombaga kongera muri squad yabo akaza gufasha Charles Chuplaoun umudefenseur rero w'umunya Cote d'Ivoire witwa Mohamed Wataha yaciye mu ekipe ya Wydad muri Simba yarahakinnye muri Al Hilal ingi yo muri Sudani ikinira hano yarahakinnye Al Ain yayiciyemo Al Ain yatwaye Champions League ya Asia yabanjirije izo Al Hilal itwaye